دوی نافبره ده کوملیا حقوق ناسین جبو آزادی او هاده جبو فرمیبون زمان کردی و مافه پرورده اب زمان دایی که جی دست به کمپانیا کومکرنا امزیان کریه. او هاده دبیجه جاره سریا پرسا کرد گریدای فرمیبون زمان کردی و ناسنامه کردیه. لپاریزگاه وانیل باکور کردستان پاریزرین اندامین و کومله جویان دا خویانی اگدان انداما اوهاده پاریزر ابرو دمیر تپه جبو کمپانیا فرمیبونا زمان کردی و مافه پرورده یا بزمان دایی که دا خوازا پشتگیری کر بانگ لحقوق ناسان کر کو بشتاری کمپانیای ببن. اوهاده بلگه یا خودت بیجه. زمان کردی زمان دیمین یه وی ولاتیه کتیه بر پولیتیکاین اسیمیلاسیون و بشافتنه ده 100 سالا بوری ده گله کرد دا خوازا فرمیبونه به اصرار کریه لبر خدایه لی دولت دوج پولیتیکاین خوین تاک زمانی برندایه. او حادد بیجه جار سریا پرسا کرد گریدای ناسکرنا ناسنامه یا کردو زمان کردیه. جبو آواکرین آشتی و جواکا دموکراتیک دوی کرد بکاربن پروردهی یا بزمان خو هلدن. جبو چارەسەریە مەسەلەیە کورد دەبێ ئەول ئەv مافا بێ شەرت و مەرج تەقەز وەرە داین. ئەم ji bo hûquqnasên ku parastina mafan wek berpirsiyariyeke pişeyî ji bo banga li meclîsê kirinê ku ji bo Kurd bikarbin bi zimanê xwe perwerdeyê bibînin demildest gavên erênî bê avêtin û ji bo pêkanîna vê daxwazê ewil li meclîsê divê komîsyonek bê avakirin me kampanyayeke destnîşanê da dest pêkirin. Kampanyaya me dê dilê de yeke cotmeha 2025 de bidawî be. Em wek komeleya hûquqnasên ji bo azadiyê ji bo Meclîsa Mezina Neteweyî ya Tirkiyeyê ve dixwandina ji bo çareserkirina vê neheqiya dîrokî statûyeke fermî ji zimanê Kurdî re bê dayîn û mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî bê misolgerkirin gavên qanûnî û destûrî yên pêwîst biavêje li hêviya piştevanî û piştgiriya hemû hûquqnasan in. Em ê forma destnîşanê malperên xwe û medyayan civakî parve bikin em hêviya piştgiriya hûquqnasan in. بله تماشاوان نیجا اف داخویانیا او هاده بو لباجار وانه هاته کرن کمپانیایی که کم کرنا امزیانه هورگلیین و چنه امزیان و جکه کم بکن تنه جه حقوق ناسان یان خلق جید کارن بشتاری ببین سازیین دنجی گلود کارن بشتار ببین یان نه از جه اندامی ریوبریا کمله حقوق ناسین جبو آزادیه پاریزر برز مصطفى أزورال بپرسم نها لگل من جوانه لگل مایه برز أزورال دم باش بخیر هاتی روداوی دم باش سابق سپاس و کمپانیایی که بوی رنگی راگهاند هنده خوزا فرمیبون زمان کردی دکن و هر وها پرورده اب زمان دایی کجی و چاوا اف بریار دا جکنگی و هون آماده کارین و چالاکیه دکن از اول وسیله دکم سپاسدار مجبر کو جهدا می شخه اموال کماله و خناسن جبو آزادی دمک درجه لسر زمان جی دخبتن لجنه من یه زمان هنه لهر شاخ مل ناوند ماجی لجنه مهنه ام سر زمان دخبتن حتی کو دست متهم جیانه کی دو زمان آواد کن کو زمان مل هر قادن جهانی هر قادن جهانی جی بگره جبرنا ملأوی نهری هم قانون ناونتوی ملی نهرین گله پیماننامه هنه که مافی زمانه دگره لی مخابن لترکیه اف ماف ندانه کرده لترکیه لباکوری کردستان 25-30 میلیونی زیادتر کرد هنه لچه مافیان یه سر زمان تنه جبری مجبریار هلده که ام کمپانیه که دست نشانه بدن دست بکرین جبر که چاره سرکرنا مثلا کرد لباکوری کردستان و ترکیه اوه که ناسنامه کرده و کرد ور ناسکرین یعنی جبری گله اول زمانی وان ور ناسکرین زمان ببه زمانی که فرمی و زمانی پرورده مجبر وینه بریارک وهادا بله هونه امزیان تنج حقوق ناس مفناسن کم بکن یان سازی اندن و خلق جیدکارن امزه بکن آرمان جامعه که امتحانی لسه لحقوق ناس و پاریزران
dest nîşanê em berhev dikin em ê dema ku me dest nîşan berhev kirin ku em ê serlêdanê Meclisa Türkiye a mezin bikin ya netewî em ê wek hukuknasa serlêdanekî bikin. Belê hûnê wan îmzeyan derveyî parlamentoya Tirkiyê bibin berdestê saziyên navdewletî jî weke neteweyên yekgirtî? Vê gavê me biryarek wisa nede lê ji bona ku zimanê me bibe zimanekî fermî û perwerdeyî hem nava Tirkiye hem ji nava devletê din de çi pêwîst be em ê wî bikin. Gelek kampanyayên din jî hene Birêz Özoral hinek saziyên ku bi taybetî li ser ziman kar dikin ew jî ji zû ve serlêdanek amade kirine û her kesê bixwaze dikare wê serlêdanê bişîne ji dam û dezgehên pêwendîdar re yan jî bişîne ji Wezareta Perwerdeyê re. Hûn li gel wan jî di pêwendiyê de ne? Nexir vê gavê armanca me ew e ku li Meclisa Tirkiye ya mezin ya netewî de komisyonek ji taybetî bona ziman were avakirin dawxwaza me ewil ew e ji ber ku peymannameyên yê navnetewî de mafê ziman herçi qas hatibin peynasekirin û mîsogerkirin jî Tirkiye gelek şerh danîne servana. Ji ber ku bona ku Wezareta Perwerdeyê bikaribe ku gav baje gele ewil meclîs ev şehrên ku hatine danîn wana bide rakirin ji ber wê dawxwaza me ewil ew e ku bin banê Meclîsa Tirkiyeyê de komisyonek bê avakirin ku van şerha ewil rakin piştre gavê din were avîtin. Yani li gorî peymannameya gerdûniya mafê mirovan jî mafê her însanekî heye bi zimanê xwe yê dayîkê perwerde bibe. Tirkiye ew îmze nekiriye şerh daniye ser? Ez wiha bêjim we de çend heb peymannameyê navnetewî yê bingehîn hene Tirkiye her çi qas destnîşan kiribin ji ew ne şerh danîne ser. Mînak didim peymannameya mafên zaroka em bêjin li wê derê de xala çûlduyan ez bawer dikim mafê bi zimanê zikmakî perwerdeyî dide zaroka Tirkiye ew şerh daniye ser ew qebûl nekiriye. Ji ber ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerde ewile gele ev newerin rakirin. Ji ber ku nava qanûnên Tirkiyeyê de peymannameyên navnetewî li ser qanûnê wan in. Belê, belê. Roja sêşem û çarşema li pêş Komisyona Parlamentoyê ya ku bi taybetî ji bo çareserî û vê pêvajoyê hatiye damezrandin wê guh bide bîr û raya hinek saziyên civaka sivîl navê ÖHD jî di wê lîsteyê de hebû lîsteya ku Dem Partiya amade kiribû wê nûnerên we jî li wir amade bibin gelo? Belê yê nûnerê me ji li wê derê werin axaftinê. Hûn ê behsa zimanê dayîkê jî bikin ji komisyonê re? Belê ji xwe dawxwaza me ewil jî ew e yani tişta ku em dixwazin ku mafê bi zimanê dayîkê zimanê zikmakî perwerdekirina zarokan e ew jî li komisyonê were ziman. Belê Birêz Özoral ez dixwazim pirsekê jî girêdayî karê we bikim weke parêzer. Di meselên dadwerî de di darazê de nezanîna ziman pirsgirêkeke çawa derdixe pêşiya xelkê. Dibe sedem ku însan ji mafên xwe bêpar bimînin? Rast e tiştekî wisa çê dibe dema ku darizandin çê dibin an ji dozên em bêjin ne tenê yê sizayî dozên din jî yê medenî yê filan bêvan jî çê bibin dema ku nezanîna ziman dibe astengek ji bo wan kesana nikarin ku mafê xwe bi dilê xwe biparêzin nikarin ku xwe bi dilê xwe bînin ziman ji ber wê ew ji dibe astengek. Daxwaza wergêran bikin li dadgehan wergêrê Kurdî bixwazin têne dabînkirin? Bi vê şeklê dadgehên sizayî de tên ji xwe lê gelek cara em bixa xwe yanê ew kesê ku tê darizandin an jî parêzerê wî evî peyda bike kesê ku wergerê bike peyda bike lê dadgehên din de jî dadgehên em bêjin yê medenî yê tiştê dinê jî vana jî dîsa bi pereyekî yanî ne bê heqê ye
gelek ku ew kes ku heqê wî na heqdestî wî kesê ku wergerê bike bide paşê tê wergerandin. Yani kesê tê darizandin bi xwe divê pereyê wergêr bide. Belê belê bî şeklê. Belê. Piştî vê kampanya komkirina îmzeyan wê çalakiyên we ji bo zimanê Kurdî berdewam bikin bi rengên cuda? Gelek jare xwe gelek ser çalakiyê dinê em fikirî nejiya rast li vê qadê taybetî saziyên ziman hene em ê bi wan re jî ji bilî wê em ê wek ÖHD em ê tenê bi serê xwe jî em ê ser vê meseleyê bixebitin. Gelekî spas birêz Mustafa Özoral parêzer û endamê Rêveberiya Komeleya Hiqûqnasên ji bo azadiyê tu ji wanê li gel me bû. Zor spas. Spas xweş ke saber dem baş. Dem baş.